lovely Winnie, we saw a mano mano melia. Tau pa au fo ita osai one. Oh, Lovely Winnie, we saw a mano mano melia. Kola kakala tu ifai fia hefe ululufi. Fo imana vanga la taanga ofele buhuni. Kola kakala tu ifai fia hefe ululufi. Fo imana vanga la taanga ofele buhuni. Finemo il patona beke haumo aketao. O mama ta isuva pe mohono whakawo. Finemo il patona beke haumo aketao. O mama ta isuva pe mohono whakawo. O kore ke u whanga mohenga hei tala whatapu kotoa pe, wha o atu pa mei heni. Whatapu atu kia ho eki, ka pehe foki kia haa takilotu. Whatapu atu kia haa tahi whanua, pe pehe foki te ki mo tolu kotoa pe. Tonga kumo mamata mai ke tau polokalama koia i he houani. Aia kumo o atu i he wike kotoa pe mei heni. Ai tu funga whanua alo au, pe mo palofesa. Toke tā sio siwa laftani. Oku whawhiawhia whoke lama ki tau te au mai ki he wike fo au ko niku lo i peko e aha malo lo eni i he Anzac Day whamanatua koia ki nau tolu na nau tō tau i he kausotia koe na nau whai hono tō tau i he ngahi tau ke whatau ataina i ngahi whanua ka ku whataonga pia ku ongolere atu e tau polokalama pa me heni ke te ki mo tolu po whepea whetu ke lava whanongo mai me iai ke tau polokalama mo kataki ke toki shea tu pe tau polokalama ki ha taha pe e lava ke au atu ki ai e polokalama koe ahoni. O ku whawhiawhia whoke hoatani ke lava ke mau whainga maari ai palofesa ke lava ke tau ke i kau whataha moia i he tau hoko atu koe e tau talanoa ki he konstitutone i he ahoni whoki te maa whaose atua e talanoa koia ki he lao koia a vavau ai a koe konga whaose ni ahoni
te tala noa atua i he aoni, i he konga ko ia, ki mua ke mahoko atu rewa, ki he tau konistituto ne. Hanga e pe ko ia ku mo lawe iloa, ko e ngahi polokala mai ni e fia, ko ma whanonga mai ai, ko e tauni ko ma tuku ma wahe ia ke ma tala noa ai profesa i he konistituto ne, he ilo na ose tauni ko lawa ke mahino, ai tau konistituto ne, pe mo ngahi mea ko ia, whawhai hano tala ngai, i he mala e o e politikare. Ko e tau ko osi foki na malawa tala noa ai, i he ngahi wahe ko e mawhai, pe ko tau lue le rei atu pe, i he ngahi kaweinga mahu inga au pito, i he tau kaweinga wha politikare, pe pehe ke tau nofo ko ia a whawhanua i tonga. I he hoatani foki, e profesa, to ke tā se siwa laftani, o ku fia ke tai rei koe ki he polokalama, o ku whawhia foki, o lava ke hoa upeke ngahi aho moni te kotoa pe, ku kai ki aha whahinga puke, pe whahinga moa, whahinga mahaki whakai sino, ku lava ke tau kai ke lava e ta polokalama, ta tau pe me koe mihena, pe miheni, pe he whakai te au heni, ka koe au mai ki hoa tāni, ku tau fia pe, ko lava ke tau kei mau e mo ui. Whewheha ke whamiri, pa whewheha ke Australiana e professor. Malotonga, au kumau, lelei pe whamiri, pe o kou lawe pe, o kou lelei pe, me kotoa i Australiani, whalufua neo ai whitutu, e asa ke ai COVID. O kou ongorere ke tō mai, o kuongo mai pe, ko se o kuongo le mai pe. Iyo, sai pe. Iyo, ka hange ko whamatala nei, ka whawhatai pe. E tau wai i he whangamari e koe ni. E tau kei maa mo mui pau whamara. Nei kai kia whawhai e tō, tau whiwhia pe ai. Koe, tau proklama whakaikui kumentonga me o se hana ki whakarika atu. Ai tau siofi whalufua mai, ai haha, ai wawa, au Court of Laws, ai whututu, koa wawa, he tahavalu toru hiwa, o a whatutu he tahavalu ni manoa, whai ai to e saupu, me whatutu o totoi nai mea, kai whai ate whatutu me he tahavalu ni manoa, alo toi o a whatutu ki he sino e konistuto ne, i he tahavalu whiwhiri. Pea ko whaamo peke u whaalawe whaosa ne ko paitaka noa ki ma. Lawe whaosa peke ki he lawa wao, ki a ngahi mea pe ai o me ngai kukupu ia. Pea ko tui e whewhinga ai e keni mai whehu matua mea mea kepe. Paki mua ke tau hoki ai o kou e whia pe i e whanongo ke tāno ke ahumaro. Koi. Ahumaro koeni. Ahumaro koe tito ki he tau kawhaaki anu sila i tau pena moen pasiki i tau koi ai i karikori. Pea hange peko ke osi ki whakaasi mai. Koe tau ia, me uhinga ai, pea ko uhinga ai e tau tawatātana. Koi. Tau whoki mai peke, e poini ko ia tonga. Kai peke tui whoki ni ia, ka koeni ki tala mai e whamanata i sekei, koe mau koeni kau te mokarati ai na moenini e he tau. Koe seke moa, koe tau ia e koni nimsi mo te mokarati te maho he te mokarati. Lingi o to lahi whakauri. Aia koe whamanati pe u poini ko whawhawe ki ai, koe mea koe te mokarati mo tau ataina, pa uia i heri toto. Tau kai mo hone mo hua kau, tau fia holo, tau pata holo, ai whaihua, andi a seria mo sila,
he ko ngai tau la ki ke dia sai ka ko rau ko tau o maua e tau e professor katak mo ko ki tamai he ni kuna whanongo ko o ku ki eko ai me ho tafa aki ki sio penga ko wakai e tafa aku o ku ke a te be te liliu he setting ai ka ke te sio penga pe ko hame ki eko mai ho tafa aki io sai ko kai Fe ku ke eko atu ko hai nau Kwen ko ki si onge ke pe ko nau pe ke eko pe kai. Iyo ku ki eko si e ve mahalo ku nau tamai ki eko pe. Ke eko pe? Koi. Kapau o se sai pe o se tingi au ia ku mahalo ko e Fe o ko tu mahalo ko ngole rei mai ta ni mi ka au e me ku ya. Iyo. E ku kai o hen ke ko hen o kai ke au ia o pau na tu e va kai ve to pe ku ke ko ka Iyo. Ie ku ta no te hoko atu pe Iyo hoko atu pe ko e vamos. Iyo ko e ko e o kwa na to e ana ki mai so o ku tamai pena to ke eko pe ka ku sai pe ka ta feinga pe ke si onge pe ko ha me ke eko ai. Iyo o ku na le pa o me na ko la ve va ki ko ni Ma sai ke hanga nge o kapa o ku me apa te hanga pe o me. O te Kiria mapenga e si wana ku sai pe e ta ni mi ka ta hoko. Ko ni ko io kai ko insecte ia pa mahu ai io no fa manatua ne o ka wa ko ia o fanga o ku be fokia e tonga Koi. Ata ko to fa manatua me ko ni ko fa manatua pe ia ke o o si ai mama pe mo hange ko hatau ai tori ke me ko ia ke puke ai pe ia e fai nga whakaukau whavaha mo ha pe hange hatau ai tori hange ko o memorial ko ai no foanga apa ia fa manatu ai wai mau memorial ko senta o famana na fai ai me ko ni nim aniaf ko pehe ko ai tori o me au la ia tanga professor John na fai na ni fa ai no to famana to wa fai America to ai até kai ke ko foi tau ki tau o ku hinga ko tau tempo ka tin tau tai ko ni
Ko mea ko malo e whanua Amerika. Ko freedom. Ko tala no taina ia Amerika i ko nistu tone mo e tamai ko e kakai. O ko hinga ia ko ngahi tau na whai. O ko kia hane tau ai koe ne tau tala no ke. Ai ke tau diri me pureanga whakatu ke whaka republikana, alu ke republika. O ko pe whaina ni ko mea koe au ai pe la whaanga pe a meri me. Ko kia hane me he. He koe freedom ko whakaukau ko ia hane ko. Ko ne tala noa koe ia whanoko Amerika ia koe tau. O inga ina ma uia he tau. Uruaki tau ua. Pe mo tau kai ana o slau ko kau Amerika ki tau me Britania na no fai pe mo Britania. Pe ko uhinga ia mea ko freedom. Ko ne pehe tangata Amerika freedom tau taina o ko uhinga ia ki he tau. O ko ke yongo atu e tonga? Ia, o ke yongo mai be. Okay, ia. Kako tui e tonga koe mea mahu inga ia. He koe tau tala noa koe ni i he koni stuto ne. A tau tolu, i he lao vavau, mo ine hao mawai koni stuto ne, koe ola o e tau. Ka tau hao mua tonga ki he tawalu ni manoa, i he whakaos osi mai e tala noa, ki mua ke ua o whangatuku koe o mea ko whialawe ki ai koe. Na ka mata he fo i lao o wawau hono tufungai koe tau fo i rea aia. Hono tufungai ai mawhai o i tui e kau misnare mo tau whahau. He kos mahino pe nai mahino. Te tau ririu pe me pureanga whakatui ke pureanga whakatui ka koe tui whakakoni stutoni. Pe kamata rewa ia rewa ngā kupu he lā ko o wawau, ko hono kamata tala noa i mo hono whau e whakaukau, ke iai ai mawhai topu tapu. Pe a moe mawhai pūre. O i tui, i he koni stutone, i he haa, i he whaunga o e tau whatunga motua e whanua mo e koni stutone mo e lao pe mo e lotu whakaisteani. Pea koe whakakaukau ko ia ko hono fuo mo e uketo i mo hono tamai mata mo e whaunga e tonga. Na e tatau pea mo e tui motua o e tui tonga. Koe ke he koe uho, koe whakaiki, pea mo iai ai koni stutone. Ka koe pehe koe tui. Tatau pea he fuo koe tui tonga koe tui. Kanokupolu e koe tui kalauni e koe tui tupou koe tui. O kuiai a hono nofoanga, o mawahe pea mei he aluhifo ai whaunga. Neongo hange ko klawe ki mua koe tui tonga mo anga tau nofo a koe nei tokolahi ai ha tui tokolahi ho iki pa tokolahi o nau ka inga ta toto eiki o toko si iki lalo ka popula a kone hau koe ai koni stutone o ku asi mai me lao vavau na e foko tu rewa ai koni stutone mo lao ia i e fo i pilamita ai Westminster, ai koe pilamita ia a Piritania, koe tui, hou eiki, pea mohono kakai. Mana tui koe foi wahe tolu ko ia, o kui kai koe mea whakatonga motua ia. E koe mea whakatonga motua koe haa tui, e fiha, koe haa, koe hou eiki, haa moe hou eiki, pea kāinga, pea whaahinga. So ke whaka hikinga koe foi whaunga motua. Harewe whaunga fo ou, hangarewe tau whahau ia mai Westminster, koe whonga pure whakatu ia koe a Britania, o whatonton kai koni stutone,
Pea toki whakawhikau aki mo e tau o mea me he haa mo o mea tau whatunga motu e whanua. Pea iai mono o mea nene tuku peitua. Pea tau au lewa toro ia e tu. O heke heka ia he pila mika, ia rewa ho eiki, ia rewa ai kakai. Fui vahe tolu ia. Pea koe konga mahu inga ia o e la o vavau, ko hono tāla ngai, ke whakatu tu pehe e whanua. O au lewa tu ia o ne toi mau pe ia ngai keto i whakaukau i e tuitonga motua. O fefe. O whekau aki a moe otua. Taku asu ia i ngai kupu o lawa vavau. Ane ko kulawe ka ke te whaiki ke te tawau ke komisutone. Aia o ia rewa hango fo i mawhai koe taimi ko tala noa i tonga ki he mawhai o ko wha ngā ue no a ki pe fo i rea koe mawhai. Ka ko hono whakawhai ke hei tala noa o ku kehe ai mawhai me he mawhai pūre. Koe mawhai ia topu tapu. Koe ngeia, pe koe lang ia o ku pehe o ku whaka otua. Pea koe mawhai pūre, koe konga whaka māmani ia, koe konga whakatoa, i whakauhinga whakatonga motua, koe konga whaka ngā ue ia, pa koe konga ia o whakatoa ana e uia koe mawhai pūre. I he tau whaunga motua, pe koe hau koe, e vahe koe, o mawhai lalahi koe historia, o toi vahe pehe peo hau ke tala noa e kau filosefa. Tuki ai hono whakaiki a ona ka koe whaivahe la. Koe mawhai whakalangi, pe koe mawhai topu tapu, pe moe mawhai pūre, pe koe mawhai whakai ngā aue, pe koe mawhai whakapolitikare, pe koe mawhai whakai toa. O ku uia tau tolu koe topu tapu e koe hau e. Pe koe hau, o ku ia e whaahinga e mawhai whaka ngā aue, moe ha, moe mawhai pūre, ki hono whakarere. Pea koe mawhai topu tapu, i heta whaaki koe i whakalangi pea ko whakaotua pea kau. Ai tau tole tu i koe toko tahana e pani. Mea ko mea ko ia whakaukau ko ia. Koe whakaukau pia ne whai he tui tō ngana e tui whakamoi mai ko nistu tōne i heta la noa koe lao wama. Kana ka pau te mou mea ki la ko va o topu tapu au pito ia fo i whakatoka ko ia pena tere ato to o mea o to kano mate mai pe o ahe ko nistu tone ai topu tapu e tui. Ai pana ako slawe ki ai ko mea maho e ngai a he la va o e tonga pena ta ostala no ki ai ki moa. Ko mawhai topu tapu pe mo mawhai o ku pe ko o ku pani e tui. Koe foi mea motua e me tau lotu motua mo pure anga i tuitonga. Pe koe foi mea ene to e mau mai me Britania, Westminster. Pe koe foi mea koe Britania, koe mau mai me he nau lotu motua, pea mo lotu whakaristiani. Ka mata mai pea me whoka motua me foi tui koea, me kausiu. Me tui koe kia mea koea ia te vita mo Solomone mo mea. E koe manatui whoka puranga Islerina kai ke nau puranga whakatuki hene hau. Nei toki hau o whae nau whanofo puranga whakatui ia hau ia Saula, hau ia te vita, hau ia Solomone. O whae rewa e foi kupu i whakaukau pe koe kupu i rea pehe koe whiri e he otua e tui pea na e pani. Na pani a te vita. Alatu e taulaiki ngai taulai ki mo ki lolo fai no o ku pani lolo pa ku pani lolo mai ai pe na ke pani lolo pe ai tau tu to nga mo tu takalawa mo tu kanu polu foi me ene hu mai me Britania o hu mai me lotsi ka ko ku poini ai ko me ma hu nga ia na tala no ai i la o va ke ai tu ia o ku wangai o tua ia. Pea koe whina ngalo ia o tua, pea na e pani e o tua. So koe mea koe ako nistu tōne pea koe he tui whakaristen.
Ko foi fe hui ko pe o ku ke tu ki ai pe ko tu ki ai pe ku ke pe he ko moni pe ko pe he ko moni ko me a ke he. Ko tau ta no tau to ria ko fa hinga whakaukau whakaitoka te rine. Pea koe whakaukau whakatoka te rine a he lotua ke lotu whakariste ane. Ka pau e tāria e he siasi pea tāria he kau teolosia. Pea neungo ka pau ku halaia ke he kau sainisi. Me kau filosofa e tonu peia. He ko hinga po tāri e he lotu whakariste ane. Pea tāria he kau teolosia pa ka tāria he kau taki lotu. Pea koe kau misnarena na hanga tufunga e foi whakaukau ko ia pe mo tau whaha. He na e fie mao e tau whahau, ke tau hoko atu peo puranga whakatu i kai konistu tone. Mola. Hangi koe whehui na whai mai ka te au e, koe behe, pe na e malawa ke tau repapirika. Tau tari atu i o si na e tonu ke tau repapirika. Ia, kai pe tau na e tonu ko pe atu, na e malawa, na e whainga maari ke tau repapirika. Kana e kai ke tui behe a tau whahau mo hou eiki, mo whonua he aha koe ako uhinga pena tau tui puranga whatu e. Koi. Kau hiki atu u ke whakaukau pe tahau wā ofi pe pea. Pea airewa mea koe koe hou eiki moi tui. He ikai alu makehe tui a te ia, ka e whelo toi moi hou eiki. Pea he ikai ke alu makehe hou eiki, ihe kou tāno ani tonga ki he fo i hau koe ni e ala o wawau i he tawau toru hi wā ke hau ke tawau ni manoa. Mantiu ke i whai pe tau, Ai ko me o mahena maka te au me lao wawau. Nai whi mawe tau whahau hei kai i he whare e kau misnare mo e alu ke mahino. Hei kai ke ne whai pe hane tūtu uni whakata, tāu taha, a ana i he whoilanga whanua koe nipe koe ai pe hane lao mo hane konistu toni. Kua pau ke ne puke mai ai ho e koe whanua nane o sifiri. Pea koe konistu tone, mohono tala, mohono historia, koe tālanga moe tala noa a tau whahau moe hoi ki no pere, aia koe kau whafofonga ia oe haa moe ka inga moe whainga. Koi. Ne kai hame aia e aha koe ia koe aike aha tau lau. He koe uhinga koe tuu koe e whaunga. Koe hoi ki no pere koe whafofonga ia o ki tau tonu. Te kai aha kau whafofonga ka kai i he tala noa koe nipa koe tala ia tonga me lau awheta. Koi. Tau mai whita tone hahone tala mai koe ke te amahu inga e mahu hinga hoi ki no pere ia. Neongo koe foi whaunga aia tonga ai koe o kou wha usu atu ai mo lawe atu ai. Oku whau akia ai mea koe ni kou tā noa ki ai ai haa mo hou eiki mo hatu i mo monau ka inga mo whainga. Ka koe aho koe ia. Ko whafonga koe hou eiki. Te ke alo tala ki ai ho fie mau ke alo whai i he area mo tui. Ko hai e hou eiki ne osfiri e tui ko no pere ko na tom na tala no e talanga mo tui. Me a kotoa pe ko pau ke tala no e tui. He lai a fio i he tui he kai te ne fai to taha he eiku o to mo vete ai mo hoi ki no pere. Pe ko asia he kupu ko a i he lawa baba. Kai ke fai te riha pe a tau whahau. Kai ke fai te riha pe hoi ki no pere. Ia e nau whetoka i aki, mo whengau aki pa pehe ke kau misnare. Aho e ngā pita ka misnare neo nai ngai mea ea nai, pia ku tukua ki e ahon, nai ngai mea lahi e tau whatunga motu a mo hana na honga whakau, mo ni pehe. Ko e ngā koe nau hu mai mo tau whahau. Ka koe tau, koe anga koe wakai koe ke konistu tone mo e tala noa o kou whai, ka pau na ikai ka kai a koe ni e tau ai konistu tone mo ai lao koe tala noa lo ai. Nei me, he lai a pēr tau whahau e mo ho ekipa pāsi a pia ka fupureanga hau ke na o ai e foi mea koe. Ka neongo nei ai tōno no ai ka misnare, ka koe foi tuku lau mea lahi na nau whai ke lava ai o ai konistu tone, neongo na nau ai e nau uwhia maua. Nei to iko nau whepaki mo tau whahau. Kau hoko atu tonga wae whakaukau maho inga taha konistu tone ia isa i he lawa wawau. I hau koe ne tau tānoa koe kere. Nai whakatoka mai,
hangi ko lau tonga ki mua. Koe lao wawau nai o me ai nai to. Ka koe fo i makatu o ngai. Ngai kup koe tala noa koe ki he kere. Whaia he lao wawau. Pea ko asi me he whamatala e kau misnare. Na e whainga tau mea mahau ingai. Na i kai ko tau whahau pia na me hanga malu i kere. Ka koe hou e ki no pere. I he kamata anga koe no kou tānoke. He na e mahamahalo kehe mo mahamahalo kovi ma befa matala kau misnare o au ke tangata. Toke tā koe ko H.G. Cummins. Cummins, koe H.G. Cummins, ko Cummins, eh? Tangata ko iau kei mo uina e pure ako i tupohai, pa koe me whamatala e ne tohi, i he ne tā noa he taha hiwa fitu ni ma, koe ne whamatala i koe ne pehena e asi au pito. Ai tokanga a tau whaahau, pe hau beke kau misnarena na whainga taha ia. I he huu kehe mo e mahalo kehe mau bea e hoi ki no pere, o toi kau bea tau whaahau. Ke oua na hu mai pe wasi pe he lao wamau. Oua na hu mai ha muri pe ko hapure anga muri ke ne hanga o to'o pe whaao ha kere. Eh? Na e kau e hoi ki no pere mo tau whaahau, kei ke ngata pe e tau whaahau. I e nau hu mo e mahalo kehe, mo e mahalo kovi, ke oua na amore ai kere. Eh? Kapai ke teilo kita lawa wau, ki teilo kita umeko. Tau tala noa tau tore ahoni ko, hoi ki no pere o ku hamo. Ia ipe mahalo e tau mooni. Ka koe historia dia ko ka noa tau ia. Na nauhanga malu i kere. Ia dai whainga tau pito e whau e lao i kere i he lao tala noa whau lao wau. He ko ingana e fu au bito hoi ki no pere pe mo tau whahau ke oua na amore. Pe au pe ke kupo wawau o ko si asi pe ai ke oua na whakatau ai kere ki hamuri. Pe tapu ke whakatau te fito ke kaumuri. Koe whakatoka mai ia, koe whanauta mai ia lao wawau. Pe mo haafu e whakaikia ke lao kere. I ono whakatoka mai me koia. Pe ko wanga koe ku wakaike ai tonga mahuinga apito ke tea. Pe to toki ai mo u lao ke anga e whikau ak mo natula, koe anga e tautai, koe anga e whangota mo haafu. Whakatoka mai ai he lao wawau. Pea na e hau o ku hoha, na e hoha a e hoi ki no pere, ke whai mo ai, alu ke tawa ni manoa, ke whai mo ai ha whainga whotunga ke whakaasi mai e whaurao koe ni e malawa ke alu ke hako nistu toni. He o ku alu pe ai ta iwa mo e taimi, na whai ku more whonua ki hapure angaha. Ka koe mea ena na whainga ta ia ai e whaurao wa wau, koe whekuki ke liriu me he mari toko lahi, koe ngahi mea na ko silawe kei. Ke mari pe, ke toko ua pe, kuse paniti mo waifi. Koe mea ki he lao ke he saapate, si he lao ke saapate, e tapu e saapate, kau he lao ta ngata. E koe kupu ta ngata e koni supone. Umea ne whakatoka ia i he lao wa wau. Koe aua e toi whai ha whakapōpūra, pe aua e whakahawao e hou eiki, aua e whakahawao tau whakahau kai alu ki separation of powers ai mea koe mawhai pūre, tuku ke ai mawhai topu tapu o tau wha. Koe umena, pea whainga taa whoki tonga, o si koe fwoi tau e tui tonga, ku asi mai, i kai ke mateu teo e whanua ia ke alu o re papirika, o kuna utoi sio pe ke toi ia hatu i e taha. Pea kau ia koe i he uhinga, pe nei ai pe fina ngalo e kau whahau ke hoko pea koe tu. Ko i kai ke fia tā mate e whakakaukau e tu i, he guai e mea taha ku asi mai.
he na nau mahu inga ia I he pure anga whakatui na e tolonga mai o laua whetau. Au ki he awhe, ki he o wahe taha awhe, pe nofo horo ai, pe whakaraka ai, a he tau tala noa ki he tau pure anga whakatui. Pe kuiai e mea pe he tonga I he kuporo kalama ki he wawaru pointaha e whemana tā noa ki tonga he tau kōsi, pe koe tau. Nā ku pe he koe mahu inga ia koe taha koe ki a te au me lo au, koe fo I tala mo historia o e pure anga whakatui, he ne malawa he tau whanga kui ke nau hanga o puke mai o laua whetau, o toi hau ki he tau tau whaloto whanua, pe gai ke nau hanga tāmate I ai, koe ngaha koe nau mahu inga ia ko historia mo tau tālai. Pe aku fufua e o mea raha. Pe koe foi mea maria ia e tau whanga kui he foi kuonga koe ni, e tau whakaukau ki ai, na neonga ne as hau ngā he whakaukau re papirika e aha ko ia, ne as re papirika Amerika mo, pe mo Franse, pe ne as ilo ki ai tau whahau mo ka misnare. Kana e, tuku ke hengi ka pau ko whia mautu I pia tau whahau ko foi poini ke hea ke hau kwate e ia. Pe koe tu I pe whokene tui kana po, ka koku poini, ko I kai ke nau whe hanga tāmate I ai fo I tala whakahistoria koe ni. He koe o mea koe ke tau purana whakatui o pehe. Koe tau koe tahawhe pe tahawhe tupu o e tau pure anga whakatu I mea ao e tu. Koe o mea mahu inga. O ku te eki ke tau ulungia pe na e hanga hawhonua o pure I tau tō. Koi. Moi loi o pure anga whakatu I konu tau kānoa kātoa kai mamani. O si pure I o si pure I o si pure I he whonua Britania, me pure I e loma Britania, he fu lau senturi. Tokalaka Britania. O si pure kātoa ai u whonua ki he pure anga whakatu. Ki kai ke ilo aha whonua historiana I kei hao. Koku ilo pe ko tonga. Pe he uhinga whakahistoria mai uhinga whakaako ko ia mahu ingai. Mahu ingai ka te au mahu ingai ke helo au. Ai fu italako. He na e te eki ke pure I e ha whonua ai tau pure anga whakatui. Ko poini ulaki mahu ingai. Nau stano au ke ai tonga. Ma proklama mo lau manu e TV ka koutou e whelama ke. Koe uhinga hono ua ai mahu ingai pure anga whakatui. He nei te kai kia hakuonga e ta e iai hatu I tonga I he tahawhe pe tahawhe tupu tau. Watonga, ki mahu inga ua ke te au pe hafu e mahu inga anga tānak meki. Tau tui pe, mate tui, whetongi he tui. Iai palapare mai whi haa tui, whetongi mai ai haa tui fo o ke alu pere, ai mea koe lai me tui. Mo pure whakai tui. Heke mai me tui tonga, tui takalaua. Hau koe a palapare mai. Kai peke ve teke fo I mea eko pure anga whakatui. Tai whakatui e tui ka noku polu ke alu pe pure anga whakatui. Pure anga whakatui tolu, ta haua tolu. Kai alu pe. Hau maa whai fo I riu kawalahi aina kou tā noa ke. I kai peke ve teki. Hena ia e mahino ai tonga I aho ko ia. Mo mahino pe a koe o kou tā noa toi. Aho no mahu inga. Kei lawa pe ke puke iha whaahinga whounga, ki tau whanonga pe mo ia heo ku kei whanonga pe I he whaunga. He ke he tonga koe mahalo koe whamaapo opo ia katokia ha mea te umanatu I ki he whakaosi, au mai koe me he tahawalu tolu I wā hau ke tahawalu ni manoa, whotutu whoore vai, teu re vai koe hanga atu eni koe whotutu, e alu me he tahawalu ni manoa, ai toi ngā ue ko ia ke whanonga atu, koe ngā ke whahu pe whotu ke kunistu toni. Ka ihe, ka I wata tau manatui, koe whau koe kunistu toni na alu whakataha moe lao. He koe lao koe kunistu toni, ka koe konistu tone o ku ke he ia ko hange ko fu set fola hi konistu tone pe au ku lo toi la ai ko me ko do be e lao o ku he mal mal konistu tone ka koe konistu tone fu set ilahi o kai o me ai o ku kai ke i fu set ia la ai ko fu ha ko he kai mi ko ya ko me ne fa o mai pe koe alo e foi se tio tu pe ko ni stu tonde ka ha e la o he pate au ki tu aki wa no konga ka ka no o hinga ang ai loto ai lao he ko foi nga o e ko me he
Tahawal to hiwa ke tahawal ni manoa o ke tahawal fit ni ma. Koe whau e la mo i konistu tone. Ka koe konistu tone ko ia ku ne hulu hulu e la. Koe foi fuo ia, pe koe whakaiki ki e la. Pe koe te fito i whakaukau e konistu tone koe whakaiki ki e. Pe koe tui e tonga, koe tui tau whiunga ai, ka ngai tānak ma ngai whihui. Pe ka kai te aha mea ki e wika au, koe ta hoko atu. Ka te ngata o hene he ahon, ka ta hoko atu o tala noa ki he konistu tone o e tahawal fit ni ma. Hei kai ke tala noa ki he ngāhi kupu mo i ngāhi konga kua o sliriu. Koe konistu tone kai te tala noa i koe konistu tone o e tahawal fit ni ma. E osi e tata noa he konistu tone e tahawal fit ni ma te utoki hau o to o mai o mea na liliu ke tau sio kia. Pea i kai ngata ai te utoki hau rewa o whai a e kusio ki he anga ai ngahi mea nai whai kai ai whainga ki he ngā au e ke liriu e konistu tone o atu mo e kusio mo e ku whaka uhinga a aku ke. Ka hange ko tala noa ta uraki ai ai tala noa i pe o e konistu tone ia te ia. Kai whakafokia. Malo pito, professor ko tui maha ko ai e whihu e tolu heni ku o mai ke whakahoko atu. Whiko ak pe mo ka vinga koni ku ke tala noa ki ai. Koe o at pe mua ke whahata tala noa ke he tatoinga koe ne ta taimi. Koe na ke tala noa foki ki he whaunga motua, pia mo e whaunga fo'ou. Ai na e whahoko koe e tupo ulo aki. Ai koe whaunga fo'ou koe ne pilamita. Koe whihu ulo aki kone o ku loto ke whihu ia tu. Koe pe koe ola nai eni kono whetongi koe ia me whaunga motua ki he pilamita, pe koe whaunga fo'ou. Koe ola nai eni oe hono teke he kau misinare ke tau whaitaki ki Britania, ki hono o mai koe o tu iho o ikakai, pe koe pilamita. Pe na koe taha pe e ngahi palani a tau whaahau ke whakahoke ke ngā ue ake i whaunga koe ia, e toi maluange ai hatu i pe mono mo tau hoko mai koa o mai ki he ahoni. Mahalo tonga. Koe ngā uhinga kau ke tuku mai o ku na mooni lo ua pe e tonga. Koe. Uhinga ura ki na teke he kau misnare io. Na teke he kau misnare ke tau alu ki he ke teke he kau misnare ke tau alu ke he Republika. Mama o au pito e tala noa me ai. Na teke kau misnare ke tau alu ki he kau misnare Britania. Ke tau alu ke he pure anga whakatu i Westminster a Britania. Koe. Pea ku tala noa kau whau historia, kia tala noa kia whati kau. Toke tala tu kef mo haifua. Nai hanga e tau whaahau o ngā we aki ai kau misnare, nai hanga e kau misnare o ngā we aki a tau whaahau. Nana whenga we aki. Just he tamako just he kau tamako ma e nau re win-win situation. Na e whina ngalo pia tau whaahau ke tau au ke puranga whakatu a Britania. Asmahino au pitoi. Whakataha mo i kau misnare hange koko. Aia koe whakanau e kutari au pe. Na e whina ngalo ke a tau whaahau ke tau au ke whai puranga whakatu i koe. Na e toe poupou mo whakalotolahi mo teke ke a kau misnare. He oku win-win situation. He whakatou sai kia ki naua. Koe sai koe ke kau misnare he malawa ke tu mau honau wa e tapo ki nau tō i tonga. Pea mo ui ai lotu metotisimu e wesiriana o ka pau e pure anga whakatui. Ie whaunga a Britania hei koe kau Britania. Matui koe alu koe pure anga hau ia i mamani ia whahinga kuonga pe, kai tau tau te whito ke u kuonga mai ki mui, na nau ngawe aki e lotu. Koe alu koe Ottoman Empire ia hau e me senturi ta hau a ta tonta whata ni mata. Koe fu pure anga hau lo. Nau ngāwe aki nā tole lotu moslemi, koe mawhola lahe a moslemia i Europe. Hanko ngahi whanua ko Croatia, ko Lucia, ko Crimea, hei ko whanua ko ia.
Ko ma fola ia I pureanga o to menemba. Mei teki, mei toake, ko pureanga ia I toake. Whamafola e pureanga hau, o ku fōwai ai lotu na ngawe aki ai mea koe lotu ke whamafola I e tā iwa tatau o ku alwai e nau teke whakakaukau. E whai e ngai pureanga hau mai ki muinina e ase au pitoa. Pena e whai e kau Britania, whai e kau Falanse. Ko mafola koe e lotu katolika me I Europe ko ngā wea, a Spain I ko Falanise, ko ngai whonua ko ia, ko nau au ko nau pureanga hau, nau alu ai o ngā oe ake ai lotu whakaristea ke teke ki nā ko. Pea pehe moe hau koe kau Britania. Ka tau whoki mai ke heke whehui. Pea ko tau whahau, koe me aia e lava ke puke ai e merino, pea lava ai ke whakahoko e ne uvi sone koe a ana. Koe me aia ko kui koe vi sone. Koe vi sone, ai tangata na ikuna uvi sone na ne whakotūtū na kia vi sone e ta ikuna. Na ko ne uvi sone ko iana ikuna. He nane ngāwe ake hange koe tala noa e kau misnare mo kau whakatolwha. Nane ngāwe ake kau misnare, maha ana lelei, moe hoe ki no pere, pe ngāwe ake, ki nau tolu e kau misnare. Koe nau whakatou fie mau, ke sai ki he, pe sai ki he. Aia koe mea aia. Koe mea ia koe nai hoko. Mo ni lo ua ngopo I nia nei. Nei o mai he whehui. Koe whawhokea. Ia malo pito. E palapesa koe whehui eni e takotaha ko sione eri. Ko din au ko ke... Ko hinga ko whehui koe ni ko ke na ke osi whakamatala pe ki mua he tanga he polokalama. Ka koe te ria koe ni ihi koe aku nau fo mai ke polokalama. Nau toki whehui koe ni. Ko tuku mahu inga pe ke te o atu pe whehui ko ngā ke nau si iloi pe moe whakamatala. Ko e whehui o pe he, ko ho whakamatala koe ke mawhai tapu moe mawhai pūre. Aia koe mawhai pūre pe koe mawhai tapu na e momoi mai ke whakalere aki ai pureanga. Ai ko whehui ko whe mawhai pūre moe mawhai tapu na e momoi mai koe tupo nima ke whakalere aki ai pureanga he tauriri ko ne wawhionga fulua o ke ahoni. Malo abit mahuing abit e whehui tonga wha malo at ke kosione. Koe. O wha malo at ke ulak whehui. Koe mawhai tapu o ku te kai ke wha ala ia ki ai. Koe. Koe mawhai tapu au toi mawhuri mai au ui whapapalangi koe prerogative power. Koe prerogative power o ku whakatonga ia koe mawhai whakalewe. Koe mawhai ia o ku ikai toi area ia o ku hau pe ia me he tu I he koe uhi ngā he ku konga o tua pe koe whiri e he o tua pe koe pani e he o tua. Pea koe foi lea koe prerogative power koe hau ia me Westminster system ni o ku uhinga tatau pe Britania prerogative power. Koe taimi pea koe ai ngā I tutu uni ai tui, pea o ku mate ka atoa whare area ia pea moe ha. Tatau pea Britania mo tau tō ki ai umea o keke. Koe hau ai prerogative power pe koe mawhai whakarewerewa koe ia pea meihe whaka uhinga koe ni o kui ai hono mawhai whaka o tua pena e pani e o tua. Aia koe. Anga hei tu ia sione o vete ke whare area. Mawhai whakarewerewa ia. Mawhai koe au koe ke whahatau ngutu ia ki ai. Tatau pia Britania mawhai whakarewerewa. E toku vete ki taine kuini e whare area Britania tau e ua maami hen. Ka ihe uhinga ke heia. Me he uhinga e veteki koe e tupo wono koe tau whare area ai. E wā whitafitu. Koe mawhai koe ia sione o kui koe prerogative koe mawhai topu tapu ia. O tae ngata ia. O ku tae maha kurea, o ku tae maha wea. Hei kai toi hanga hata haia whawhe paki, ka e lava whawhe paki, ake aia.
e mata o e tau, moereta. E mawhai koia. E lava. Ka koe anga koe tu a koni stu tone, tau awe tau manatu ke tahanima, koe mawhai top tapu e tui. Dissolve the parliament. Ko haina e toi rea hake. Ko haina ne toi hanga o whawhepaki, ko haina ne toi whehu ia. He koe tu ia koni stu tone mo e lao, e taimi ko wala mai ai mawhai koia. Ki tau toi, tu whawhepaki i pe, ka pau kaha loto ke hanga. Ori ukawa e foi mawhai pure. Koe mea koe ko uhinga atu. Koe nea uia koe ki he u mawhai pehe, mawhai top tapu. O riri uia u lava bea, riri u lava bea, kau whai e he no ori ukawa. O kuna tu koe mawhai top tapu, mo mawhai ngā ue, pe koe mawhai hau, pe koe mawhai toa. O ku i he very fine line. Okay. Nei kai ke momoi mai ha mawhai pure ia ke kakai ke wharearea e. Koe fui whakarea ia. Nei e ku wakai ke mo porokalama ko tuina e siai e tala noa ke aia professor i nuku fotu huakau. Okay. Pe ku tonu e ku manatu. Nei kai ke omi ha mawhai pure ia. Ka koe uhinga koe tau tae ilo, ki e konistu tone mo e mea koe power. Okay. E ko si hoina fa madalai e huakau koe mafi. O ko ne hanga fa uhinga ki he mafi. Koe mea koe power, o ko hange e tau whakaukau koe ki he energy. Koe fufo i iwi, o ko hae ki ai mawhai topu tapu, mo e mawhai ngā aue, pe koe mawhai topa, pe koe mawhai hau, o no ui whakatonga. Koe toke tā koe ne a saasi la iu, nei toke mao no toke tā, o tala no ai ki he u mawhai koe ni i he si o whakatonga. Mawhai hau mo mawhai topu tapu, koe tok physis i tohi toke tā kustino mahina, tohi toke tā aku, mau tā noa ke u mea koe. Ko toke tā petaria i mohai fua ka wako. I he hau koe i he tau hau motua. Aini kou ki la mepke. Nei kai ke fua ki mai ha mawhai pure ia. Hena e osi whau e koni stu tonea mo mawhai pure tu i ke nofo pe ia ai. Nofo pe ia. Koe mea gana e whai ia ko hono, hange pe hawei mau koe e tu i. Nei mai fai pate koe, ea te fai pate koe. Pea tau kai la rewa. Tau kai la rewa kua ome mawhai pure mo e ha ka tau toku. Osi koe fo i wa whengo furu. Kuto e whakatoka ngā i hake he kau tā maia. O ku kei no whakatoa pe e fumafu koe. Koe tala noa koe ahua kau o ku mahui ngā pita he me tā noa ukosi. Koe mawhai pure ngā ue. Koe konga ia mawhai pure koe. O kai ke whakarea ta tau amo hua kau ka koe angane koe. Koe konga ia ai mawhai ngā ue me he mawhai pure pe koe mawhai hau na e le ei mai. Koe. Whatonga e tuku koe e mea. Hange koe to hitangi koe ni koe o ku lau ka pau o ku kei hoko atu e te hitangi koe na e meka mātou panau tātā noake. Ka toi ave pia mo mea mai ke mea koe ni. Ka toi ave pia ke tu i e to hitangi pe atu pe ia ku toi whinangalo e tu ia ke toi whaha wakai ki ai. Toi lawa pe he tu ia i hono prerogative power ke ne furi himai e mea ki ai. Neongo pena hoko ai whenga wake mua ngā e wehu ka kou tāno koe poini he ku ke ia i pe ai mawhai. Koe tu i o ku ia i e mawhai pure ngā ue, mawhai pure toka. Wōria o ku i he tu i, ai ko o ku i he tau whatunga motua mo e tau tala koe hau. Mawhai pure hau. Mawhai pure pe koe hau. Okay. O mai pe konga mawhai ngā ue, ka oku kei iai. Pe ko ene ere ei mai pe fo i pate. Mo i lei taimi koe na veteki ai whare area, o kou i tonga. O kou whaalawa pe kou whihia pe heni koe COVID. Nga pe tu ia mo e whatahatoko ni o whau e nau ututu ni mo e nau lao. Ie fo i waha ako ia. Mo whakatoka ngai ange mea koe ni, taimi koe na veteki ai,
kai ke te hata haia e pare mia e mo kabinete mo mea na toi pure. Ko haina e pure he foi waha ko e ni. Tui pe mo whatato ko ni pe ko e tui pe. Ka pau te tau mahino e rau tō ria hange ko tā anoa kua hua kau ko sie mea ko mawhai, ko power, ko mawhi, pe ko mawhai pure, pe ko mawhai topu tapu. Oku tau tala noa foka o kai ke mahino rere ia ka ki tau tō hange ko whatapu. Ai anga e fu misini ko e ni. Ko fu tahakoni ko e ni. Tā noa ko kia ia Friedrich Nietzsche, filosofa sia mane ko ia ko Niccolo Machiavelli. No kano ako ko fu mea ko ia hange hatala ko ni hange halaio me pato mafuri focus. Mafuri ngata. Ka pau he ka ke tau mahino ia anga ko mo fa kau ki hen. Kilo lo ta no ka tu mai peno. Mo fa kau ke tau fu pure anga whakatui na e whau he tau whangakui o fefeka i he foi tau e taha fe tupu. Te mō pehe te tau hana ve te ki ake ha tau lau Facebook. Ai mea nā nau whau. Ko pupuha pe mo e toto na e whau ake. Mo e whakakau ata mai, mo e ideas. O mō pehe mai te tau lau pehe Facebook a mo ve te ai e fu mea koe. Nā whau he tau whangakui o ko ki tau tōru. Tau whakakau ake ki he kakaina nau whau. Ka kusai benga me ai pa ko whanonga aku ke tā noa ka kai ke mawhai pure, mo mawhai ngā ue, mo mawhai to. Acho ko mawhai to a ni ka whakao si atu e sione. Ko mawhai to a na no fo pe he tau tahi, he ko nau tōna nau i ko nā ko kau to ai. Pe hiki me ai ki whe, pe hanga pe tau whahao hiki mā ai he sotia. Pe au kui whe ai mawhai to, o no fo pe he sotia. E koe tau tahi ia, koe whetongi e tau tahi. Pe ko hai o ko ulu he sotia, koe mawhai to ai, koe tu ipe. He o ko awe mawhai to a ki hataha, ki hano pere, he o ko awe ka pare mia, ko awe ka minista, i kau tapu ia. Tapu au pito ia mea ko purenga whatu. Ko piri ta ania, Her Majesty's Army. Koe amia pitania, koe amia tahi me kuini. Koe whea tonga. He koe ha, koe mea ia koe whai ake tau koe ami. Koe. Māri. Kau whawhoke atu tonga. Koe, Māri a pita ai whakaukau e palofesa. He koe hona mo ni whoki. O si lawa e pe whoki he ka inga ia ai whakaukau koe ni he. He taim koe na whai e whiri minister. Na e whakatu whoke he pole anga ki mua ke ai minister ko he kautau mahal pa koe minister. Na e ngofu ilaka minister ia o he tu i ma upe ia kune mai pe ke no pere kene whakahoko e minister ko ia. Pena atu ai e whakatu minister ko ni na kai ke mokoi ki ai ne awhio. Pe te whakafoki peka maafu. Ka koe e whiwhihu no tolu e palofesa. Ia kou whelawe atu ki ai tonga. Koe. Koe minista koe ki he ami, ki he taumalu i whonua a tonga. Moe minista whonua kere. Koe tū koe ka nistu tone ko paupe ke whinangalo ke ai tui ke whoiua koe. Koe. Pea koe whinangalo koe tui e tuku pe ia i he hoi ki no pere. Ne whai e tālanga e wā whengo fu, pea nanau tāri. E kau whawhawhonga o e kakai mo e pure anga e kakai o e kau tae hoi ki o e aha koe ia. He koe tu uia koe ai tāla koe a tau whahau, pa koe tu uia e koni sūtone, pa koe tu uia he i kai malawa ke minista. E whiri pe ia he pare mea he ahaunte de anga pe ia o atu hataha. Kai tāri mai e hatu. He ko pauke koe whanua, koe kere, pia moe kautau. Aia katokia hatu ia te neririu, ka kusisi haku tui, e lawa ke tari e hatu i hata no pere ke minista. He uwhepakia pia moe whaunga o e kere, o e whaunga whae tofia, moe whaunga o e mawhaipure toa. Aia, o kuiai e tau mawhaipure,
mawhai pure to, mawhai pure ngā ue, pia moe, mawhai topu tapu. Ko mawhai pure ngā ue, o ku kau ki ai whare area, ai whaulao, ko ukonga whaka ngā ue, o ku kau ki ai whamawanga. O ku hauia i he malu o mawhai pure hau, o mawhai pure ngā ue. Ko mea koe ke he mawhai pure toa, o ku hauai ai whakautau, pia o ku konga mai ki ai mo kau polisi. Ko uhinga ia taha i he mahino ka te au, ai tu mau ai tu i he furihi ko ia ke nehanga whiri komisona polisi. E ko kau polisi hange ia hafo i vaasi isi ia o mawhai, o kau ia ke mawhai pure to a i he whainga tā anoa mawhai kono o ka anoa. Ka te whakafoke atu tō. Mo lahi a pito e Palafesa. Ko tainim foki Palafesa o ku lotonga lere foki campaign ko mai te whiri whare area ko ia a ha moa. Pe aku raise hake ai issue ko ho nau kere ki he palaparema ko fe paki mo nau kere he ngahiri riu na e whakahoko ke nau lao kere ka ku ngana ke tala noa foke he ahoni ki he monu ia ko i hono o mai ai whakaukau ko me he lao awawau o whatu ake e tau lao kere ai ka koe anga koe wakai koe tō tahana ni hanga o whakamanatu mai he lere koe polokalama ho tala noa ke kere ai palapare ma koe ulotonga whihanga hangai moha amoa i honau kere kai whakahoa atu koe ki tō ngā ku o whia maari e peka kai koe hanga ho wakai Palafesa ki he konga koe e tau kere koe e tau sio koe kono whakahoa ke whanki whanua kaunga api koe tau tolhan ko ha amoa. Ko tui ka pau manatu ko u whanua ko e ni me ko lahi taha u whanua ko e ni na o siuesia ki nau tōluia e capitalism pe mo colonialism, he pure whakakolonia. Oku whiamau ke whakafoki e tau whakaukau o tau sio ke u mea o ku tau monu i ai. Ko ha maa ku maari he kupure i pe he matai e kere e kau matai. Pea koe whiri whare area ha moana e koe kau matai pe e nanau nai whiri ke nau huki whare area. Toki au mai ke hiwataha. Ku whakaata. Ka siwa whakaata ko ha moa koe ke whiri atu mo ha kakai banga maheni, nomoro, ha kakai me kakai. O ku kei whiri pe kau ha moa ia kau matai. Toki kamata mai eni he kau. Pea koe kau whawhanga koe ni kai ke nau matai, nau alohake koe ni i ha moa. Koe hako pe ia kau matai. Koe whiri koe ni alohake ke ne taki hake fo i ai pāti fo o ngāre ano i ngā koe moko puna pe ia matai. Ka koe kere o ha moa na e osi uesia mai a neongo koe kau matai peka na e uesia mai he na e pure i mai sia mane. Hu mai a Amerika e na koe nau ke maa wai. Hu mai a huato aste, huato Nusila ko Nusila hange ko Amerika Western Samoa. Ani apia na pure e Nusila. Ko ha mea ne lawai o alhake a kau matai a e kau ha moa o apia mo otumotu ko ia o ha moa ko ia opure. Ko e nau tau me kau Nusila. Ko nau anga tu ke kau Nusila ko solo vana ia e Palaparema. Ka koe upalaparema ka ia tonga he na o siuesia ki nau tō. Pea neongo ko paini ula ki o ku i kai peto e ofi ha whanua ia ki e tau fo i hao. Neongo nai hu ma Britania he. Kai me tupo ua to i tau ni sta paanga mo whanere i tau paanga ko i ngā koe. Tono no e tu i ua kana i kei ke to katoa ai e whutawa taina e whanua ko fo i whanere whae paanga pepa pe whafoki. E te kiki arama whanua ia o aramai ki he tau kere. Te ki arama whanua o aramai ki he tau ataina. Ikai.
Koe whehu, koe ai ke whakawheho anaki ki tau tō, ka pau koe uhinga pehe e whehi. O koe ke whe, o ku i kai whakawheho anaki tau tō ria ke hawhanua he Pasifiki. Koe otu motu na amoe uwhanua lahi maa mandi whikawaku me mea koe land tenure system koe kere kere. Koe tau tō rupe, koe ki kong kere kere nei mao e te kui, motu a bea na kai kia me mea nana hala ia si masiva pe koe ne kong kere kere pe a pikolo e taha pe ua mono api uta. Toki ai he taimini o wahea, pa ate ki se niti koe whakawhetongi pe koe momoi. Ta oku, tau kei, tau ataina, me he tui, hou eiki, kakai, ki e tau kere kere. Koe mea peke tau tokanga ki ai, tau tokanga ki e huu mai kausiaina. Paraparema o pete kausiaina ai, a kou paraparema ia au ia ai he koe ngā koe kau citizen. Pa te tau pere, ko haikoana ne o mai kausiaina. Ko tupou wha, ko haina ne whangofua ki nau tō ke whonua. Ko tupou wha, pe koe kau paremia me kau minister ki mui. Na ia e whiahala ake a tupou wha, mono pure anga io. Ka koe fu mea koe kua au ke kausiaina e a, ni me lawa po wha o ula mo mea ki ai. Ka koe mea fuki kausiaina ai e tau hao ke kere kere, o kuna wo mai pe o lisi pe. Koe kumauia ka pau hara, kumau koe ke lawa hasi aina resisita neonga nau sitse neo resisita kon kere kere. O ku ilo koe to ngā ku lisi pe kausiaina e kere kere. Neonga koe kausiaina o kuna sitse tangatai me whiwhina i whonua. Aia e tu ko ia ku ai pe ai ai to uhinga le lei ki tau tō ka kaitonga. Ka koe ku whawhoku ma pēa kia tonga, o ku fie mau ke whai ha to e saupulu ki he kere kere, hange koe mea whatau ka vei he patoa. O ku fie mau ke tau sio ki ai ka ke tau sio whakapoto poto, o i kai i he uhinga ke tau alu ki he mea whaka liberal democracy, ko tau au ke mea whaka capitalist, ko no ai ke awe katoa kere kere ki he pure anga ke nau pure. I neongo, ko mea whakatupa anga whokia, pa neongo kulau ko mea tau ataina. He koe wahe ia koe mea koe kere kere mamani, o ku wahe konga tōu. Koe kere kere whakatau taha, o ku pure tau taha. Koe kere kere, o ku pure whaka matakari, whakaha. Koe kere kere, o ku pure ai paanga. Free. Freehold. Ko no ui, ainu whahe ngai whonua, we si te lahi tatau pepe koe komniusi pe koe demokralati. Ko tau tolu, o kui kai ke pure i whakamatakari neongo o kui ai honoa ngai pure i whakamatakari. Ko ngā koe pure a kau no pere moe haa. Ka ku osi mahino pehe ko ni sutone, ko no pere pe ki he whakatauta. Ko tau tolu tau nofo i he fo i nofo anga o pure whakatauta, ko individual land tenure system ki tau tau, o ku te pure bea tau taha ki he te konga kere kere a kita. Tuku kehe u kere kere, o ku le sisita koe tala noa kehe, pa tuku kehe u kere kere, o ke i he tu i pa moe. Ka koe mea koe ke wha sio ke kere kere, io, ka koe ke uhilo au ia, hake ke tala tau po kai hae mea ke ririu moe mea, o si whai e usawea ki ai, pia kai ke tari he kapneti, pia kai ke tari he ne awhio he tau hau. Ka oku whie mao peke tau sio, he koe ai o mea maare e tonga kou whie lau whaaske ka whawhokia. Mou whakatawa ngā e mea koe ni, oku toki tuku kehe hahanga ha taha o ai momoi, moi ai e totong, ai tau wharea pe koe totongi ka, koe whuke ai e whakatau. Koe mai se niti peke whakahau ngā i ake kere kere. Tuku kehe mea koe aka, koe keha mea e tonga koe whakamaketi e kere kere. Pea koe kere kere e tonga o kei maa taha pe ia. I ngai whanua lai. Panga whaono ke te alo le sisita e te konga kere kere. E te pore tolu noa. Pe koe nuti e taha poe niwa wha. Ko te le sisita ko ia tonga. Panga whaono ko ia. Ka pana e totongi ia he te kui ua. O ku te mau pe
e foi laine ko ia e paanga whao no pe koe nei to tongi tangata i o kui kai te to e hatuku hau pe ko ha pe ko ha fu ma ko kusio ko ki ai ko wha ta no au ki ai pe mo e whanawa ko koe lo au o kui kai ki a me a pe he ia e maamani ke te alatu pe a koe lisi ko a pe taha ku lisi a piko panga te au he taku que a minha pele, mamãe, que aí a to residential land, que panga te au. Koen, que mau ki con que ko te que langa fare tatau mo to ko fi ia mo tu ku ha mo mata mo ka que tau fa ka que o me ape. So ko necesita au ia ho mau konga mau ki konga ape ta panga fa ono. Osko ia pea. Kai ki te hamea to tongi ki ai. O mo whakaukau ki he tau sistemi mle. Pea erewa ai ko ngai taha pa honga risi. Ai e tae to tongi ka panga te au e he mai. Pea koe ke tae to tongi atu e a panga te au risi i he tau ko si te to tongi he tau. O koe ke hau hata haia me pure anga kumi holo koe ke to tongi ho risi panga te au. Koe me apea. Pea to ki au ato tāna ki to unga atu o sia. Panga ta hafe pe ta hamano se ve pure anga ko mahate na to ta mai ko ke whakaukau ke wha mea ki e. O koe pe ulao ki e. Ke u api ulisi ko te whai ki hame. Ka ko tala noa tu ke mo whakaukau ki ai ki he tau ke monu ia. Nai osko to ke ta ato. Nai ke whai makumi api. Pea o talanga lusia. Tata ki tonga. Ko i foke mau ai me na tau no foi pa. Tata ki tonga lo siane o whakarere ia api ko no kamata ke motu. Pe ko ta foi whakarere i pe ko ta whakamore pe ia. Ka ta kumi api hen o alu ke ko mama hakma me ke ta to ta api ta wa hene te mati awe he ta api. Tata o whakarere i pe ta to fe alu ake holai pe. Ai ka ko po ni tonga ko hono uhinga he o ku maa ange ai konga kere so ko foi mea ka he mai tonga ko langa ko fale rei pe ho mafare ko ya ai fale rei mo ha ai ki a tau pea to tongi uhila pe mo vai mo telefoni o ku mama fange mano fo to tongi mo a heni i ne ko ka mege to tongi kere ka ko favo ga tonga ko ya na be ku he ato ake me ko ya Malo vito profesa koutu ko la vai e taimi he ahoni te o atu peke ke fa ma opo mai ta toki ma vai he handani ko tu ko mahino le rei pia fa fia ke kai nga fa matala ko ye ku ki hanga o mai he fa o singa ko ne tala no ki he la ba malo pito profesa malo tonga ko fa malo atu he nga he feui fa malo to mo me mai ko whatawange pena na ao ngā te ki lawe o ko whai ki he umea ko nipa nenga pe wai e whangi me ni ko ki he ke ta whakika ko e whenga pe ke omi e whangi tala noa anga maheni pe ke he tau no fō me tau no wha api he luna tokoni ka whawha o pito u wheu whatu whakaukau pe ko fia tonga he koe osi ene tau tala noa he lao wawaua mai ki he tau waru ni manoa Pera, hei kai ke utoi tala noa whakahistoria mo toi tala noa ki he hā mo e hā, i he tahoko atu. Te alu pe ki he whakakupu o i konistu tone. Aia ko e ko monite ka hau ko kura ki hulu i pe ko ngā tole konistu tone pa ta alu lewa ki he kupu ula ki ko kupu ia o i tawa taina. I he Bureau of Rights. O tau vete whakakupu ai he koe hau e maari e uhange peha fo i malanga. Ka ko whamalo atu, mo mea, ka utok wakai he wika au tonga ko whalai atu, malo e whaita whatamia. Malo pito, profesa, whamalo olahi atu e lava ngai whakamatala mahu inga ko ni, lava ke wahe mo tau ka inga, pia ku whawhiawhia pito ai ngai komen ko nu ko mahe ka inga, nau whamalo olahi mai,
I he lava ke whahoko ngai whakamama koe ni. Whika waki matau ngahi mea whakapolitikari tatau au ke kere mo. Tatau no koe he kone stuto ne. Ka ta mama ia he ahoni. Tatoki whilongo aki I he moni te wika hau mo polokalama koe ia. Tufunga whanua alo au. Malo pito professor o whatu ki family. Malo pito. Koe ia. O whatu. O whatu. Koe ngata ia ka inga hamo polokalama koe ia. Pea mo e tufunga whanua alo au ki he weekendi. Whataonga pēna e ongolere ia tuki a pina. Ka taki peka pau na kai ke whataonga I hao fwoi whehui. Na ke tuku mai ke whakahoko ki he palofesa. Ka kuhange ko lau saipe ko wika hau ena ku tari mai moni te wika hau. Toki lava mai pe taim tatau pe hoko ai ua ko anu silani. Ko tuite ke lava pe o whika I mea I poko whehe. Ai mai whanua ke iai. Ka koe hoko ai ua I Nusilani, wha hoko ai Plokalama koe ni, I he monite kotoa whe, I he tufunga whanua alo au. Koe Plokalama hoko koe te tau hoko atu ki ai, pia me he osi koe ahoni, koe pongpongi pure lulu, ai a koe taimi hongo fulu pongpongi a Nusilani, koe Plokalama whatu whanua fo ou ia, pia mo piveni piukala. Koe hoko koe ai ua ho ata, koe Plokalama ia, koe pultousa, pia mo whare aisi. Hoko koe ia ai wha ai fiafi o aha pure lulu ai pe, koe Plokalama ia I kare, wakai I he universi, ai a koe Plokalama wha osia ki he pure lulu. Koe tua pure lulu rewa, e whahoko atu, ai I he taimi hua, ai Plokalama koe ia, talanoa ako, pe mo politikare, pe mo palofesa, I no ke huakau. Koe taimi fitu rewa, koe taimi anga mahenia whaka community ki he langa whanua rei matua I muri. Ai koe tau ngai Plokalama ia ka inga toi atu ki he weekend, malo apito ho mou lava mamata e tau Plokalama, malo ho mou share te tau ngai Plokalama, pe malo e whehui. Koe nge whanki mea kehe pe mea ai, koe whamanato atu pe whanki I tuuaki pe, I he ni ihi koe me whakamalo lahi. Ki he ngahi kautaha, ko nau tokoni mai o whakahoko ai ngahi Plokalama koe ni ke lava o atu pe me heni. Te whakatapu I huelo o e la Urungi ai si a whani apiko ke piela Eli Michel o e lo se hawa Whatu mari mari hina mei o e ofa Whatu mari mari hina mei o e ofa Neo wiki mo sali Apine utupu ai O whakalau la toa Ngahi tapu a kifungani Sila I pea Whamalo whoki ki he kautaha South Pacific Lounge, koe kautaha koni. Nau toko ni lahi apito, I hono o atu koe tau ngai Plokalama kua hoko te me heni, I he wike kotoa pe. Koe kautaha finance whokeni, whamalo ki he pure, ki a Static Tupou, pia mo e kautaha finance South Pacific Loans, o tuu I Manuel Ingatonu, pia mo Cavendish Drive I Manukau. Malo apito, ai tokoni kotoa pe whai, lava ke whahoko atu ai tau ngahi Plokalama, pe me heni, I he wike kotoa pe. Ko ngahi fia mau no kotoa pe, ka ingatonga, ko iloa pe lau I tau ai tokoni e kautaha no koe ni, kia te kintau tolu, ia whainga fia mau paanga pe. Tā paanga ki tonga, whainga fia mau whakawhamiri, fia mau whatauha mea lere, o au pe whatau api, lava lerei, ai South Pacific Loans, ke nau tokoni atu ke te koe, I hono whapaanga koe ia. Koe whika I whakamo ui ma wha atu mo stareki, o ku whaingo fua apito ki ho tāki ai. Noa valunge au, valu valu, hiva valu, valu valu. Noa valunge au, valu valu, hiva valu, valu valu, koe whika ia, o I whakamo ui, South Pacific Lounge.
ko e kautaha koia na o whaatokoni mai ni Amerika ke whakahoko tau proklama ko e Faustina Construction. Kautaha langa eni te ke lava o whitutaki ke te kina o tolu i hawha inga fia mau ngā uepe. Langa whare, langa a, la e sima, hapea whahinga mea te ke fia mau ke ngahi hateki. Lava lere e kautaha koni ke nau whainga upe ni maau. No, e walu no ataha, whaua nima, lima ono no noa. Walu ataha, walu no ataha, whaua nima, lima ono no noa. Ke lea ia ahalokatonga. Koe kautaha whoki koe none kiti cover trading. None kiti cover trading koe kautaha kawa kona pia maa whakauria. Koe kautaha koni koe kautaha kawa beni a family Lisala, family Matua. O kuna o tō, tau he kawa, tau e nima, tau e fitu, tau e hongo fulu. O si pena o ngahi, maa whakarelei pena wanga whakai fuefu. Peki ke ngai mire mila pena wanga rewa toku o mai. I Nusilani, o ati Amerika. Te ke lawa o fitu utaki ai, ha o fie mau inu kawa. No au ataha, no au a whawha, hiwa taha o no wala. Ka pau ke ofi holo Nusilani, ka ke fie mau ke ahi ahi. Te ke la pio tāma ke te au kuai pe tanga I kaua heni I kau tahan na e o mai pe ia ke ki ai ahi pe kona pe kai lava pe ke fitu taki mai ke atu ma me kaua me ai no au ataha, no au whawha hiwa taha ono walu no ne kiti cover trading. Isinoni e ihe moana o e manatu matangine to o whakanono si a potulala ho o tae ofa au hia aki isinoni e moana o e manatu matangine to o whakanono si a potulala ho o tae ofa kane o moi a lopu a fisi te uli o a e mo uini
Ko e hiwa whogera mai e atu mea toloa a Whilemuhala, ku nei Australia, ko e teu whanongo nei a whē, ko e taimi i Nusilani, toi miniti e hua whā, ki he hoko ko ia ai whā, ko e toi miniti e hua whā, ki hoko ai whā, ko e lele nia ko e tāte whangi hiwa ko ni mo whai ku tesi holo e ki mea ngāwe ko ni na e ki Ovahiti, na e tui whoke e mea ngāwe pia ko tui pia ku lava peke o ngole reia te whasi mai mea, na e ka kono ke hoko at pia no tesi o se polokalama ko ni pia mo e palofesa. Te ki I Kolosi ki Britania, ki he haere ko ki Britania, hipa ko e haere ki Britania, ke tau hoko atu ki ai, I maha ko tiko ne ospe fa hipa ko aku lava o maule reia no setting ko ni mea ngāwe. No fo pe he hao tangata o whanongo he tue mo e whakalave tala he ai manu launo e hoku toli he kakala to a hono mausa pe a te ki he sola o taka no fo pe he hao tangata o whanongo he tue Whakalave pala, he ai manu launo ae, o toli he kakala, to a hono mausa, pea te ki he sola o taka. Hei longa ho fifili, ka te o whakamatala, ko mau ve tui, ki hapota tala.
Ko e tongu aki moe o fo Nenga ngatu I he loto O tu ula I he tae mangalo Hela aho po feleni te Uhulu I pola taane E palo fisai kua movete Whakamau o e talite Iwe o whai te ke Silangi o tonga E o tutu ko e koma Ka kuoho ko iloa
malanga Ia ko te fua Awakalau tala Ka ko hai au ke whakamatala Ai mai moa ola Kuola pe atu umounga Ilo e hapuna ke moha amau Ai te ki whaiva ai pai ni mutu Koe toka i maananga whakalo au Talu mei moa hono whakafolau Taku tahahiwa whawhitu E nāku kei tuu E ikai te kei ngalo Koe i he kumanatu Ai tonga hai Whai anga oe lau kau O oto o ngā kuo Malame loto ia te au Lave ai kono momona Koe e finanga ki he whanonga Koe kai ia ai ki he lele i taha Ai koula siueri hau haua Sanone tele anua mo kaha Koe whare oe whare mama Ai whai mata o tau ataina Opu kei manongi pea e lau i kuonga Taku tahahiwa whawhitu E nāku kei tuu E ikai te kei ngalo Koe i he kumanatu Ai tonga hai Whai anga oe lau kau O oto o ngā kuo Malame loto ia te au
tanoa he fola upasese Peme hono uhila pe au o vale Sembita tua que eu pilio de he Colombo tua uoke hongo ko e upele Siete la tanoa he fola upasese Peme hono uhila pe au o vale Sembita tua que eu pilio de he Colombo tua uoke hongo ko e upele Aki foko siro kakala Mei fale hanga Fifungani Eloloni Oe tu e kala Ae vai Kolaka E kuo te tangata E tonu e Ulibaka Ai fa e kikana Aki foko siro kakala Mei fale hanga Fifungani Eloloni Oe tu e kala Ae vai Kolaka e kuo te tangata E tonu e Ulibaka Ai fa e kikana Fell in love and gave my heart to someone close. I thought she tried to change up an island soldier. Oh my, but then I found a queen who always holds it down. She'd be a queen with or without a crown. Baby, it's you, and I'ma love you forever. Now to my fellow island kings, when you find her, love her first and put everything behind her. Cause she becomes like the pupil in your eyes. Gotta protect her from whatever comes inside. To my queen of the islands, I am yours. Baby, represent like all the ones before us. Let's take it to the world. Forever, my brown skin girl.
Papusangai kikesi Italia mai Si emang o faniku o mabaitangi O pepaki moe mo ui mamai Kafo pesi ikona o e feingani Soy fuasi itafunai Fitu fa fitu asi otakau me amamai E ikai te kengalosi e kupele Ne ongo e mata o e lau ia fi Mama ta isuva
mohono whakawo Whine mui o tonga Pei ke hao mo a ke tao O mamata i suwa Pea mohono whakawo Oh, mama, God is so